أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عالم تكو غيري الله حمد كران ekalaange mativerikama maakkama baarverikama ekashigen wa hamdakun hamdu kuran man Allahu menwi haqwegen alukan kureve ehen ilahakun wa kamasha Muhammad gefani ekalaange ala kamasha rasula kaman alu hekiwan man Allahu ekalege faanasha ekalege faanuge alunna ashabunna qiyamata jehenden ebe kalunna tabawi ha bayaka salawata salam lavashi man Allahu ge aluta kunne man Allah taqwa veri umati bami hunnasha ahurenge amil nafsa wasiya kuran man Allahu wahi kurawwa fawa basfulege maana gave e iman veje mista kunne tie bami hun Allah taqwa veri washe adi sida vegen wa bunumakun tie bami hun bas bunashe erun tie bami hun nataka tie bami hun ge amaluta ekalaange islahu kodde vanete adi tie bami hun nataka ekalaange tie bami hun ge faafata fussawa de vanete Allah sha ekalaange rasulaya kiyaman wa miha dannashe fahe hama kashawarun bodu wegen wa nasibu libumakun emihaya nasibu libijje lobueti muslima khunne Allah subhanahu wa ta'ala ge ekkawantakan qabul kurma kiriti rasula sallallahu alaihi wasallam ya lobiko ekalege faanan adab ihtiramu ada kurma islami shari'ata bolamba kiyaman gatumaki muslimunge macca wajibe adi ei Allah rasulayan ada kuran jehe haqqe Allah rasulayan ada kuran jehe haqqu takuge iturun em muslimaku anem muslimakan ada kuran jehe haqqu take vesve kiriti rasula sallallahu alaihi wasallam ka hadis bas flegawani haqqul muslimi alal muslimi khamsun wa fi riwayatin sittun qil ma hunna ya rasulallah qala idha laqitahu fasallim alayhi wa idha da'aka faajibhu wa idha istansahaka fansah lah wa idha atasa fahamidallaha fashammithu wa idha marida fa'udhu wa idha mata fatba'uhu em muslimaku anem muslimakan ada kuranje haqquta faheke ehen riwayategga hayekkama bayan wegen ve dennewune e man Allahu ge rasulaye e haqqute heki kobatoe hadis kureviye muslimaka baddal wejjenama salam kurashe adi da'wate difinama e da'watakan ijaba deshe adi kimbisen ele hindu man Allahan hamdu koffinama ena yattaka he du'a kurashe adi bali wejjenama ena ya ziyare kurashe adi ena mi duniya du koffinama ena ge janaza ga bahveri washe mi hadis ka bayan kurawwa fa haqqute ki komme muslimaku wes tibage akha yattaka ada kuranje haqquteke muslimunge meduga salam badal kurumaki lobi ituruwa kame salam kuruma salam ge jawab dinumaki defarata wes amankan libigen wa kamuge message salamaki timage faratun anekayan undagule turale nulibene kamuge macca veve ahude man Allahu kiriti qur'anu ga wani salam kuruma amru kurawwafa Allahu ge wahi basful ga wani wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba tiyabami hunnan evves kahala salamakum salam koffinama eyavvure riveti salamakum tiyabami hun salam kurashe nuwata e salam raddu kurashe hama kashawarun komme kamegge hisabu ballawa kalaku kamuga Allahu wodigenve kiriti rasula sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fa wani mistakunna salam kurumaki emme he amal toge teremwa amale kamuga
ei ekamuge sababun mistakunge meduga loibba ekveri kama ebba evvantakamuge sifa alawegen danati. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma ge arihun riwayegen ve anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ayyul islam khair qal tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam wa taqra'u as-salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Manei mistakun mihaku nabiya sallallahu alayhi wa sallam ya suwalu denneviye emme heyo islam kamaki kobaytoe hadis kureviye ei tiba mistakunna kaandinume adi tiba danna mihunna nudanna mihunna salam kongulume lobu eti muslim akhunne mujtamoge guluntan hardana wegen dane kantatawge terega ekaku anekaka ziyare kuruma hitamataka ufaluga bæverivun himene ekamuge sababun mujtamoge afradunge halu engi emihunge meduga onna guluntan hardana wegen dane ehemve kiriti rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadis kurawwa fawe wa idha da'aka fa'ajibhu muslim akhati baya da'wat difinama ekaman ijaba deshe kiriti rasulullah sallallahu alayhi wasallam ekalege faana da'wat de mihaki komme femwarege mihaku kamuga wi namaves ijaba devva e da'watu devuni kitamme aadage kaa'ete kolaka kamuga wias ijaba devva मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद देवा फावनी मीहा के मकाम बेलुमें नेति एना दे दावतन इजाब दिनुमा आदि खास गोतिग्गा ए दावत की खावनी ग वलीमा नम इजाब देवुमा इसकन देवा ए मजली हुगा एकुलेफावा एब्बंडु एब्बफा कमा अखवंत कमा ए दावत दे मीहायं एकमुगे सबबुन हिंहम जेहुमे लिबिगेन दानती kiriti rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadis kurawwa fawe idha du'iya ahadukum ila walimati ursin falyujib tiya bamihunge tere mihaka kaveniga walima eka da'watu devijjenama e da'watan ijaba de hushkame lobu eti muslim akhunne mujtamauga afradun ebbayeku anebbayege fushun nasiha libigatuma ebbayeku anebbayekan nasiha dinuma heo kantattakan amuru kuruma ನುಬෑ ಕಂತತ್ತನ್ ನಹಿ ಕುರುಮುಗ ಫಸ್ ಜೆಹಿಗೆ ನುವಾನೆ ಆದಿ ಎಫದ ಫರಾಯತ್ತಕುನ್ ಲಿಬೆ ಹೇವ ನಸೀಹೆ ಕಬೂಲ್ ಕುರುಮುಗ ಫಸ್ ಜೆಹಿ ಲದು ಗಣೆಗೆ ನುವಾನೆ ಕಿರಿತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವೆ ವ ಇದಸ್ತನ್ಸಹಕ ಫನ್ಸಹ್ಲಹ್ ಆದಿ ತಿಬಾಗೆ ಕಿಬಾ ಮೀಹಕು ನಸೀಹತಕನ್ ಎದಿಜ್ಜೆನಮ ಫಹೆ ಏನಾಯ ನಸೀಹೆ ದೇಶೆ ನಸೀಹತಕಿ ಅಫ್ರಾದುಂಗೆ ಉಳುಮಾ ಮುಜ್ತಮೌಗೆ ಗುಳುಂತನ್ ಹರ್ದನಾವೆಗೆನ್ ದಾನೆ ಕಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಎವ್ವುಂತಕ ಮಜ್ಲಿಸ್ತಕಕಿ ಏಕಂ ಹೇವಕಮುಗೆ ಮಜ್ಲಿಸ್ತಕೆ ನಸೀಹತ್ತಕುಗೆ ಮಜ್ಲಿಸ್ತಕೆ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವೆ ಅದ್ದೀನು ನಸೀಹ ದೀನಕಿ ನಸೀಹತಕೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಖಕು ಏನಾಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಖಾಯಂ ಹೆವಾ ಲಾಬಯಂ ಎದಿ ರಂಗಳು ಮಗಂ ಮಗುದಕ್ಕ ನಸೀಹತ್ತೆರಿವಾಂಜೆಹೆ ಆದಿ ದೇದೆ ಫರ್ದುಂಗೆ ಗುಳುಮ ಮುಜ್ತಮವಗೆ ಸುಲ್ಹ ಮಸಲಸ್ಕಂ ಇಸ್ಕನ್ ದಿನುಮ ನಸೀಹತ್ತೆರಿವಾಂಜೆಹೆ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಅಳುತಕುನ್ನೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಕಂಡ ಅಳುವಾಫಾವಾ ಹೇವ್ ಕಂತತ್ತಹುಗೆ ತೆರೇಗ ಬಲಿಮಿಹುನ್ನ ಜಿಯಾರೆಕ್ ಕುರುಂ ಹಿಮೆನೆ ಜಿಯಾರೆಕ್ ಕುರುಂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರಂ ಜೆಹೆ ಹಾಲತುಗ ಮೆನುವಿ ಬಲಿಮಿಹುನ್ನ ಜಿಯಾರೆಕ್ ಕುರುಮಕಿ ಸುನ್ನತೆ ಅದಿ ಜಿಯಾರೆಕ್ ಕುರಾ ಮೀಹಾಯ ಸವಾಬು ಲಿಬಿ ಬಲಿಮೀಹಾಗೆ ಮಾನವಿ ರೂಹು ಆಲಾವಾಣೆ ಕಮೆ ಲೊಬುವತಿ ಮುಸ್ಲಿಮ ಹುನ್ನೆ ಹಕ್ಕುತಂ ಅದಾ ಕುರುಮುಗ ಮಿಯದುಗೆ ಹಾಲತ ರಿಯಾಯಕ್ ಕುರುಮ ಫಫ್ಫಶುಂ ಇಲ್ತಿಮಾಸ್ ಕುರಂ ಅತಾ ಅಜ್ಜೋಡುಕ ಸಲಾಂ ಕುರುಮಕಿ ಲೋಬಿ ಇತುರುವಾ ಕಮೆ ನಮವೆಸ್ ಮಿಯದು ಹಮ ಎಕನಿ ಅಂಗಬಹುಂ ಕುರಾ ಸಲಾಮುಂ ಫುದ್ದಾಲಂ ಜೆಹೆ ಜನಾಜಾಗ ಬ್ಯಾವೆರಿವುಮಾ ಬಲಿಮೀಹುನ್ನ ಗಾಯತ್ತಿಮಾಗ ಮೀಹುಂಗೆ ಗಾತ ಜಿಯಾರೆಕ್ ಕುರುಮಕಿ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ ನಮವೆಸ್ ಮಿಯದು ಫೋನಾ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ವಸೀಲೆತ್ತಂ ಮೆದುವರಿಕೊ ಮಿಫದ ಜಿಯಾರೆತ್ತಕ ಬದ್ದಲ್ವಂತ ನುಹನು ಫುರಿಹಮಯ ಬೇವೇನೆ ಮಾಲಿ ಎಹಿ ತೆರಿಕಮೆ ಫೋರು ಕೊದ್ದೇಂ ಬೇನು ವಿಯಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ್ ಮೆದುವರಿಕೊಂ ಇಸಾಹಿತಕು ಎಖಿದುಮೆವ್ವೆಸ್ ಫೋರು ಕೊದ್ದೆವೇನೆ ಗೇ ತೆರೆಗ ಉಳೇಯಿರು ಕಮಾ ಬೆಹೆ ಇದಾರಾತಕುಗೆ ಲಫಯ ಇರ್ಷಾದ ಎಗ್ಗೊತ ಸ್ಯಾಬೋಣಿಲಾಗೆಂ ಐದ್ದವುಮಾ ಬೇರುಂ ಗೆನ್ನ ತಕೆತಿ ಬ್ಲೀಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇನುಂ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕುರುಮಾ
etaketiga hifa uleru angiluma angi fadataketi beenun kuruma fahu rakka terikamayaku nattaluma handuma kodden alamenge veri raskalako alamen ebbayaku anebbayege maccan islam deenuga wajib kurawwa fawa haqquta emme furihama gotuga ada kurumuge tawfiq alamen devwandeve نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. عالم تكو غيري مان الله حمد كرن adi ekalange menuwi haqwegen alukam veve ilahakun wakaman alu hekiwan adi muhammad ge fani ekalange alakama sha rasula kama vesalu hekiwan man allah muhammad ge fana sha ekalege fanu ge tahiru alu baytun nasha ashabun nasha tabi'in salawata salama barakallavash adi ihsan terikamaiko qiyamata jehenden ebe kalunna tabawiha bayaku mi salawata salam ga shamil kurawandeve man Allah taqwa verumat yabami hunnasha ahurenge amil nafsa wasiya kuran lobueti muslim akhunne islam deenaki mistakunge meduga onna loibba gulunta badahiko demehettuma baru aladin e loibba gulunta timage muslim akha maru mafahu gaves damahattan jehe ege terega kashu namada kashu kama kemige kantattakuga bæverivun himene mayitage faafa fussawa rahmal levvungade du'a kuruma enage gatimage mihunna onna gulunta demehettuma sadaqa dinumaki timage akha marumuge kurin e gulunta ena maruma fahugaves damahatta kamuge hekke man nabiyya sallallahu alayhi wasallam hadith kurawwa fave idha mata fatba'a adi enaya midunya dukofinama enage janazaga bæveri washe janazaga bæveri umaki timaya ginagunogenwa thawaba daruma libene kamekkan man nabiyya sallallahu alayhi wasallam bayan kurawwa fave ekalege fanu hadith fulgawani man shahida al janazata hatta yusalli alayha falahu qirat wa man shahida hatta tudfan kana lahu qiratan qil وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ميتاگ مچ کشنما د کرما همیا ميتگ جنازاگا باوری وجنما امیہک قیراتگ ثواب لبene ادی ميتا ولدما همیا باوری وج میہک د قیراتگ ثواب لبene دنونمه د قیراتکی کیها منور توے حدیث کروی ای بودو د فربداگ منور مسلم اخنے viha kina bayaku mayitage kashnamaduga bæveri umaki mayita libe sawabu ituru vegen danakame kirti rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadith kurawwa fave ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazati 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shafa'ahum Allah fihi muslimakun niyavumun enage janazaga man Allah shariku nukura salis mihum bæveri vejje nama e mayitayttaka emi hunge shafa'a man Allahu qabul kurawwane janazaga bæverumaki diritibinna sha mayitaya man Allahu rahmellawwa kame adi ei mayitaga ahuluveringe hitamatakuga bæveri veve bæverume vesme emi hunna deve tasalliye miyaduge halata riyayeko janazaga bæveri veve mi hunge adadu maduviyas emi heku huritanegga huregen mayitayttaka hewa du'a kurevene Allah subhanahu wa ta'ala du'a ijaba kurawwa o gawanta raskalange muslima khunne Allah ta'ala ga minwar fulum miyadu miwani warugada imtihanaka kurimati wefa mi dandi waluga muslima khunge beenunta danegane
ekankamuga ehiterikamuga ate for koddinumaki sawaba daruma hurikame Allahu devvi ni'metakun ekalaage maguga heda kura echaki unive biwegen daana echennu eyattiba emme boda beenumwa duwahu ege badal Allah subhanahu wa ta'ala eta gunayakan ituru koddevwane muslim akhunne miskitakuga jamaatuge namadu nukureve rarrashuga ahuluverin ves geega huriha namaden adako mihalatun salamek koddevun edi gina ginaen dua kurumati demitibwa eyafahu musibaitaka balimadukamun salamevuma Allah ta'ala lavwafawa sababtakuga hifahatta kama behe idaratakun de irshadataka eggotan amalu kure am saaf tahirukama gaadurukan damhatta ضروري بينمن اويگه منوي گيم بيرا نونيكومه مفد دانيولوگا دتي حالوگا جهيفاوا ميهم وس مايوس نووي فريهما اميدا اكو الله گ حضرتون اوس شفايا هي اوگه مين وركو ديون ادي گينا گيناين دعا كوري مسلم اخونه تي بامي هن تدمگو دكه ومن الله فنوي نبيايا صلوات سلام لون ادي دعا كوري اي امها مؤمنون نن اكلانگ امر كروا فاوا كمه ekalaange waxii kuravaa faawe inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayuha alladhina aamanu salluu alayhi wasallimuu taslima hama kashawarun allaha ekalaange malaikatun nabiyaaga macca salawaa lavvate e iman veje miistakunne tiyabaamihun ekaleege faanuge macca salawaa levvun edi duaa kuraashe adi ekaleege faanuge macca salaam levvun edi tiyabaamihun gina ginaan duaa kuraashe اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حد وابد كره فرسكلاكو محمد جفانشا إكلي جفانو آلنا أصحابنا صلوات سلاما بركة لفان ديو عادي تدوم أقولي بوداعن تبّي هتر خليفة إن رسول لفان ديو حد وابد كره فرسكلاكو إسلامي أمتو جمدوغا صلح وريكما أمان كان لفان ديو alamenni alamenge akhunna ukhtunnan ada kurenje haqqu ada kura ebami hunnan oga teriwa bayakkamuga lavwandeve alamennan hidayata taqwa verikama iffet terikan minwar kurawandeve alamen baajje veringe gotuga diri damahattawa taqwa verinnayeku mahshar kurawandeve alamenge rajyen fituna fasada neti kurawwa amankan minwar kurawandeve ಕೊರೋನಾ ವೈರಹುಗೆ ನುರಕ್ಕಲ ಎಮ್ಮೆಹ ರೋಗಾತಕ ಬಲಿಮಡುಕಮುಂ ಅಳಮೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯಯ ಮುಳಿ ಇನ್ಸಾನಿಯತು ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕುರವಾಂದೇವೆ ಎಫದ ಬಲಿತಕುಂ ಮಿದೀಬು ಸಲಾಮೆ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಸರುಕಾರುಂ ಅಳುವಮುಂ ಗೆಂದವ ಹರ್ದನ ಫಿಯವಳತಹುಗ ಬರಕ ಲವ್ವ ಮಿ ಬಲಿಮಡುಕಮುಂ ಅಳಮೆಂ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕುರವಾಂದೇವೆ ಮಿಕಮಾ ಗುಳಿಗೆಂ ರಾಜ್ಯ ಕುರಿಮತಿ ವಮುಂದ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ಹೀನರುಕಂ ಫಿಲ್ಲವ ರೋದಿ ಬರಕಾತುಗೆ ವಸೀಲೆತ್ತ ಇತುರು ಕುರವಾಂದೇವೆ इस्लाम दीना दुनिया के कंतंग इस्लाह के मगुं हिंगेवमा इबरस कलांग खियार कुरवा फावा वेरिन हिदायता नसरा तौफीक देवांदेव हद्दवा बड कुर विरस कलाको अलमेंगे हित्तंग एक्वेरी कुरवा रुलिवेरी कमा अदाव इत्तरिकं अलमेंगे तेरें नेति कुरवांदेव मुस्लिम तकुन्ना फाफा फुस्सवा रहमल्लवांदेव दुनिया गावस हेवकं आखिरतु गावस हेवकं देवा नरकाग अजाबुं علمين متي كرفان ديو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون